Sai fōman wia le whaafonga mai mō le tātou tunu le nei fwoi whaopoponga o ni tala i mea lo o tutupu le tātou tunu i Sāmoa. O le amatanga le vea so nei na whao toi le polo inga mai le ofiso le whono i le fionga le komisino le ofiso le komisio whainga pālota ma leo whainga luenga o lo whaawawa la tu ngā luenga o lo tutoe mō le whainga pālota le tunu. Ina ia mata tāpena esa la tu vaenga o lo tutoe ma toe whaasa e atu lo la tu ofisa au tūle pensule munu e whaawa wai. Ona wa whiriwhiria le whale ta alo mō ta alonga ese lena whaatinoai le pālota e whaatau tai ai le whaatau tonga o le pāia inga lona se furuma le valu. Pei tai o le aso na nafi na whaai loa se tusi alo ia mai le fionga le au mamadu le malo tutu a Tasesa Samoa le vaenga lona 5 se furuma le lua le whaavai o le malo Samoa tasi iwa ono se fulu. Wa ia antofo ina ila aso se furuma le ono le maasina le neo se tema i le afa o le tula iwa le tai ao o le aso lua le o le vai aso fau. E whaatau nuu inai le sau ninga le whaatau tonga, ma mata alo ia inai le fontanga mua le parlemene lona se furma le valu, o le malo tuto Tasesa Moa. Mai o le paia inga lona se furma le valu whama wina le official whainga pālota, o le tolu se fulu no fō le parlemene, wa manu malo ai le vang whaapu whaia le whaatua tue le tua Sāmoa o tasi, e lalo le teita inga le fionga le lauri le mali e tōpala te vau Fose Schmidt, se furuma le whānu fō le parlemene, o le anō fōia lea le vang whaapu whaia le HRPP, o le isi tolu no fōa mo le vang whaapu whaia le Sāmoa u poto, ma le whānu fōa mo sui tuto tasi. O le whai unga fōia le vaiaso na mamoli mai e le whaamilianga mai le parlemi o le malo New Zealand ya Christopher Luxon, whapea fōia le parlemi o le malo au Setālea ya Anthony Albanese, e le fionga le lauli o le mali toa, e le mautino ai le manu malo lana vaenga whaopo whai, e le whainga pālota awao ale malo Samoa. O lo ngā lurue lau whainga luenga o le whaalapu tonga le malo si angatau e le tise le EPC, e a wala saonga le mue ave sea mai afi e le tise lua le o tau nui le wafu i mta autu. E no whamao nia mai le ofisa siri o le pulenga o le whaalapu tonga, o afi e lua na whaatau mai saina, ma le whaamoe suia a toai afi e le tise o lo il whale afi fianga, e meisi o le whaafowina o waia maalo losi o lo tai nei lalo le ele, e fōr i ai le whaafita auri na whiangai e male atunu o le tau sanga, o le tau whaasoasoa ina leo le ele tise vaenga SS o le atunu, ina wa iai whaale tonu i afi e le tise. Mai o le mae ai o le whaapipi o ia afi fau e lua, ma whaangata ai le lisi no afi e 5 lo iai i le teimile nei, ina whaatali ai afi fau i o taunu mai. Sau no le ofisa sili a fau mui ese toi moana, o le tau afi e lua e silia ma le 10 miliona tā la. O lo whaawau pepor kalame o awa onga whaalawi loa le official tine mo, le ua o fia e maa li matama i taipi skoa, le o lo ngā lurue lo tātou atino. E le whanau naunga le pūlenga i nei e whaasoa le tomai ma le si le fia, e au wala ese mawhai e o na tineia se mūpe atula i mai, e le ngate si o se umanga e ngā lurue ai, ai whape nā fo i te tonu a inga. O lo iei le wha moe le pūlenga le tine mo i nei mwhai o na so o Sāmoa ato le ta amilusanga o nei a o onga, e nei o atu le nei tomai ma le malamalama, i te tonu o ainga te itasi o awhi o anga. Wa fautua ina le fionga le whaamisina sili suita wa uma, o lo iei le wha moe wha uruatu a lātou tālu sanga po tangi mō le whainga pālota wa mawae, e pei on te tala i le awa noa mai le ulua iaso na lawi nai le wha ai unga, o le whainga pālota a wawa le atunu. Mai i te tonu foi o le 5 aso, e te tau na tui nā tuai le tali, o ia lui wha le tūla whono, a ngai i tangi o le a whaulu. E a fua mai i le aso e whaulu a tuai tangi po lui wha le tūla whono. Mai pei o na se le fien wha atatel te tai o le vang wha opo whai o le HRPP, le o atu pe si lia fo i ma le lua se fulu lui wha le tūla whono, o ta pena le vang wha opo whai e tu i nā tui le whamasinonga. Wa a matata penanga le au kerikitia tama i ta i le atunu o mo le taamilisanga o le ipo le lanulangi lea tali maloe e ngelani mawelese i a hiu lai o le tausanga fau.
Peitai o lo tā pena le awale atuna o ina i o iatu i le taamilisanga Asia i sasae mal Pasifika, le o le a filifilia mai au e Sāmoatu i le taamilisanga tele o le ipo laulangi. Sauno le ofisa sili o le asosi o le kirikiti whaava māloa Samoa i a Sala Stella Siala Vaya. O le tasi le neo whaanga tā mai le atunu e sili o ne taunga tā vaenga i whaatino ai o lo whea ngai le asosi malu i tau o le uti le se leni e whaatino ai ma whaato to ngai vaenga mo mia le au tā alo. O nisi o whaafita auli o le whaafainga tā leo le whaamau popo le au fili le atunu e le mao ma le SEP o no whanga e alala ai whanau tā alo. O le vai aso nei o lu whaatasi atua le au tamaita il tam le sanga le wa amataina le Pasifika ma le atua Asia. Lea o lo whaatau tei e suwai fiti. E sa ili atua iso na avanoa i le tam le sanga o lipo langi. O tala fawia mai Samoa li ne yaso whaasoi foia.